U današnjem videu ćemo vam ukratko objasniti osnovne stvari o kripto državi Srbiji, njenim trenutnim dometima, kao i o njenim potencijalima. Kripto država Srbije je revolucionarna aplikacija zasnovana na blockchain tehnologiji, koja narodu vraća vlast u ruke, a uklanja potrebu za pohlepnim političarima. Ukratko treba malo pojasniti blockchain tehnologiju. Blockchain je baza podataka koja se ne nalazi na jednom mestu, već je čine manje baze, blokovi, koji su međusobno digitalno povezani, a koji sadrže informacije o digitalnim transakcijama bilo koje vrste, od vlasničkih listova, preko podataka iz knjige rođenih, do ugovora kojim se reguliše autorska prava. Prilikom njihove razmene nema nikakvog regulatora osim same mreže koja sadrži informacije o svim transakcijama koje su ikada izvedene. Dakle, za razliku od klasične online baze podataka, blockchain tehnologija omogućava komunikaciju sa nekoliko računara iliti servera između kojih se transakcija obavlja. Znači, ne postoji centralni organ, veliki brat, koji će nadzirati i manipulisati informacijama unutar baze podataka. Prednost blockchain tehnologije je upravo u tome što onemogućava izborne krađe ili bilo kakve manipulacije u izbornom procesu. Svedoci smo da čak i u zemljama ikonama demokratije dolazi do zloupotrebe enormnih razmera. Uzrok tome treba tražiti u posredničkoj demokratiji. Ona je uspela da otuđi politiku od građana i da formira posebnu, nedodirljivu kastu političara koji izigravaju izvorne ideje demokratije. Kada vidimo da se predstavnička demokratija pretvorila u jedan paradoks i u suštini totalitaran sistem uređenja, samo na perfidniji način, onda se kao efikasno rešenje nameće kripto država Srbija i ideja neposredne demokratije koju ona omogućava. Kripto država Srbije je aplikacija, javno i besplatno dostupna na Google Store-u. Trenutno naša aplikacija broji desetine hiljada članova. Prilikom registracije dobijate svoju posebnu, ličnu šifru, koja se sastoji od 24 engleske reči i javni ključ koji se sastoji od 42 slova. Kada glasate ili, na primjer, vršite transakcije, vidljiv je samo vaš javni ključ, dok pristup ličnom ključu i šifri za logovanje imate samo vi. Tako da ako izgubite šifru, nema centralnog organa koji bi vam na mail ili mobilni poslao rezervnu šifru preko koje biste se ulogovali u aplikaciju. U okviru kripto države Srbije su već sprovedena određena glasanja, a zahvaljujući potpunoj tajnosti glasa koju omogućava kripto država Srbija, niko ne zna kako ste vi glasali, već su isključivo prikazani rezultati glasova, a evo i nekih od njih. Kada smo vam predočili prednosti i moć koju nosi ovaj decentralizovani sistem, nameće se logično pitanje zašto ne iskoristiti njene prednosti i stvoriti novi sistem u kome će najbolji i najmoralniji vladati, a društvo napredovati. Antički mislilac Platon je govorio da je najbolja država u kojoj svako radi onaj posao u kome je najbolji. Najbolji ljudi su trenutno na tržištu, dokazuju se svakim danom i sve su cenjeniji. Za razliku od njih, najgori ljudi su politici, žive na grbači naroda, a ni na koji način ne doprinose napretku zajednice. Pravi rodoljubi, dokazani na tržištu, bi učinili mnogo za našu zajednicu, ali neće da se prljaju niti dodvoravaju nesposobnim političarima. KDS nudi nešto sasvim drugo. Sistem u kom upravljaju najbolji, uz neposrednu kontrolu naroda. Ideja je da se svako ko se registruje u kripto državi Srbiji automatski raspoređuje odgovarajuću struku u skladu sa svojim referencama, što znači da bi, na primer, svi ekonomisti iz Srbije i rasvejenjanja sačinjavali posebnu strukovnu skupštinu. KDS omogućuje da svaki član ove strukovne skupštine u svoj javni ključ priloži svoje stručne reference. Stručne reference mogu lako da se provere i nemoguće je demagogija. Ako neko pod javnim ključem nalupeta sve i svašta, stručnjak iz istog područja može odmah da ukaže da su takve reference lažne i da ne poznaje u svom okruženju nekog sa takvim referencama. To je primarni vid provere kandidata. Kada se referenci iskontrolišu, stručnjaci između sebe biraju 10 najboljih kandidata za drugi krug izbora i to je isključivo na osnovu priloženih referenci. Jer setite se, ispod javnog ključa je nemoguće identifikovati osobu koja stoji za nje. Vidljiv je samo javni ključ. U drugom krugu bi se ti kandidati javno pojavljivali na televiziji i iznosili svoje programe, ideje, sastave svojih timova itd. Ovde se dodatno sprečava izborna prevara, jer ukoliko neki kandidat koji je lažirao svoje reference prođe u drugi krug, morao bi da se javno pojavi na televiziji. Znači više se neće skrivati za svog javnog ključa, već će se lično pojavljivati na televiziji. Pre odpočinjene debate svim kandidatima će se proveravati javni ključevi da bi se sprečila bilo kakva manipulacija, da slučajno ne bi zloupotrebili tuđi telefon ili javni ključ. Rasprava bi trajala 10 dana i tu bi kandidati suočili svoje programe, ideje, mišljenja. Nakon okončane rasprave bi se pristupilo glasanju preko KDS aplikacije.
U drugom krugu bi građani tajno glasali za kandidata kojeg smatraju najboljim. Kandidat koji bi osvojio najveći broj glasova postao bi ministar ili premijer, u zavisnosti od toga za koju se poziciju kandidovao. Kandidat koji je pobedio imenuje svoj stručni tim. Ostali kandidati iz drugog kruga bi dobili ponudu da ostanu u tom timu i svojim znanjem i radom doprinesu radu ministarstva. Izglasani ministri i premijeri su kapiteni svojih timova, ili ti prvi među jednakima. Oni nisu vođe, niti bilo kakvi fireri.